پێنگاوا باگێرا Cezîrê berdewam dike. Îro jî şervanên Qesedê ji bo xwe bikêjin hedefa herî dawî, ango gundê Baxos derketin operasyonê. Hemlayê bagerê Cezîrê dane. Zaten em 2 kilometre nêzî gundê Baxosê ne. Zaten kêlekê me cî sînorê Iraqê heye. Ana heval jî pêşiyê ne heval êlî pêş diçin. Di vê pêşketinê de şervan gihîştin ser ava Firatê ya ku dikeve sê koşeya navbera sînorê Iraq û Sûriyê. Heman demê gundê Baxos ji hêlên şervanan de hat dorpêçkirin. أي مشارف قرية الباغوز. هذا الساتر كما ترى هنا يفصل بين الأراضي العراقية الحدود الأراضي العراقية والسورية. نحن الآن على نقطة الصفر على نهر الفرات، أي بين الجيش العراقي الآن هو خلفنا متواجد، وما بعد نهر الفرات جيش النظام، وأمامنا وما يبعد عنا هو تحت تقريبا عند نهر الفرات داعش متواجد داعش عفوا. Ev şerê li hemberî terora Daişê bi hevparbûna hêzên Qesedê û artêşa Iraqê tê meşandin.